Lele, Pikalan. Kanda pitharai kan ni kapisa. Kali jauh na kan ni. Ba, ka hospital te kala ajngai nang ni. Binti aswa hang ni hadu nda de por kamu. Sister, hapsiu kat noma. Ka sarkar kala siulut ikijing lut jing separo. Namar man ka way pa ka way ka minsim ka long ka bakordor. Next ni dawan ya cemi wa UCM yang ga district council. Wa UCM yang meeting da yo tang ga jing tho chau CM. Pensiawan idi ki kenten da pensiawan hau deputy CM. Tege kijing yang to wa hagi ni gisngi kat ni tebun palat kini gi kari rakha. Ki kari rakha ki non tribal. Ki wa kamai wa da capture lut ki transportation work. Da capture lut khamtam chini cha lung chno chadau ki diwato uyo da ki local tribal yang yu ya kamai yu start petip khan yu chaina kamte kini ki kari dakar da himlut ki da capture lut ki kan ni da pensnya yau deputy kan da kamte kini nagaliang yang UCM bau deputy kan da assure iwa nagaliang office le ule go iwa mkam wa melat go kelebiang kijing kikot kisla ki procedure buyo kamai haji sini dan ida kepada yang penduna ya kini kari trading license ni dia penduna dah yo ki lang kamte ida kepada deputy CM ya ile yu ya krek lang yu ye pendiang gani ji de sakawi kejing ngakaw korpa ya ki local tribal yang iwa mhoi ya le benemi transaction ki riba kani ga komle benemi bi kakta go ya wa bonulang kamte korpa ya pi waro ki kasi jantia mhoi de le benemi bi elat wa ki local wa to yo ki yo ya ki de sakawi kamda yani ka sarkar yang kami khalaya le kada ego scheme wa ang one time settlement scheme bu penthme do igi kot kisla yang igoro nada mem khan wada capture ki dakhar ya ga ki khan kamno ye biang an isu den wada debut him ni scheme wada igi penthme dakhar kargamte to ka sarkar Meghalaya le ka sarkar district council le ki association of ki paiba yarap lang ya krek lang yu ya yo ki barok selansar dewa penduna gini kari Dakar kita to ko open sepi paiba warok blessed